Kome ja pripadam? Šta je moj identitet? What does it feel to be part of something that was destroyed? Često je ova zemlja bila okupirana. In that story, we all have paid a price. Naučno bi se dalo dokazivati da je nas kao narod stvorila granica između istočnog i zapadnog svijeta. Looking at the geography, it's just naturally not easily accessible. The story found a body and a character in need of a story. The story is telling itself. Izgubio sam grad, izgubio sam familiju, izgubio sam zavičaj. I to sam imao smisla uopće više živjeti. Psihološka trauma bosanskog naroda je nešto što nas prati i zbog kojeg mi tragamo za tim odgovorima. Mi potječemo iz Bosne. Naša je pradomovina Bosna. Mene zanima ja, zanima me moj narod, moja domovina. A moj narod je svako onaj ko voli ovu zemlju. And what I found in that research was that Bosnia's history had not been covered from Bosnia's perspective. Vrijeme je buđenja kamenog spavača. I ti odgovori su u stvari meni pokazali jedno cijelo zakopano blago. You cannot look at triumph without looking at failure, at pain. When does triumph look to somebody that's never lost anything?